Kalumpong kenjat ball ki kena school kabela tip kum ka second East and West Khasi Hills district level Subroto Mukherjee Cup football tournament arjar arpulai ya kabela penyat da ka office district sports officer Nongstan kala poi no syaka bukut hne kesngi ka Southrik Naitung arjar arpulai hapo madan dom maulum pending umyong Mairang ha kabai ka nam Lahduh ha kani Kalumpong lara da ka Little Star English Medium School but ka Mairang Presbyterian High Secondary School ha ka under 14 but under 17 boys and girls. Hakani ka final jong kani Kalumpong lawan bansa Shillong ya ka jingile akai da ka sports officer jong Directorate of Sports and Youth Affairs ka kong di Khonglam ka longkum ka Kongsan ha ka jinga senran lang ka DSO East Janta Hills ka kong SM Rapsang ka DSO West Khasi Hills District ka kong Ballerina Sim sordar ka sinang pendeng umyong uba bornat simyong ki kena school lembat kiwei. Haka jingel akai final kabelalong hakani kesngi na kaliang ki under 17 jong ki kenthe ka Little Star English Medium School kalalong ka Lahduh ahadin baklala ban pelim no ka Mairang Presbyterian High Secondary School dan riu la not. Kat bah kaliang ki shinrang under 14 ka Little Star kala pelim ka St Joseph High Secondary School da arko la not but haka under 17 boys pat ka Mairang Presbyterian High Secondary School kala pelim no ka Mairang Presbyterian Secondary School da shiko la not. के फस्ता खसी मंखा वा खसी तमन पेlang shwa rintakyan Little Star kurba viudan bak rintakyan late haba uladon ka bati na full nakini kisni blada baban ailang kunju ba ko office bala ban pendam dia ka second district level Subroto Mukherjee Cup football tournament araja apply kadi ka state ka ba ataba ka district sports office kayo akata kadi ka district level tournament ka bakal pang but I could play with DSO. You were in charge of the Eastern West Khasi Hills. You can pala niya in. Could play Shibon kong pala. Hata ba ilang pas ng mga yan bandon hakaniga closing ceremony. Jong kaniga tournament. But kung churu I could play kong Stephanie Rapsang. Iba doon lang humi pan. Witness yang ni kat tournament berkumpul iba global betul mon iba don lang nak kelas na I could play iba jual lang first of all I will see ni kena school berkumpul iba don sekolah ni bagi I could play iba don lang nak kelas berkumpul ye kilo hikai di principal lesi dia don mali hampai lampir na shu I could play ikan pang ini baru Bagi lain kali sikit kena bagi orang hagani ka rusam punya syubenta hagani ka district level Subroto ka tournament aja apply. Nasmuru kan yang keren tu kan dia nomor satu gini kena kita ada belakai kita thai but ada sport si berbon itu keren buatin di kena kalau entrance nombor umur video no ya ka trophy ke jongi Kiladon tadi kerensan baru masih pilih nongjong. Lade lupa nongjong. Ladon haru kali level. Si nanti orang tim dia siapa kali Subroto. Lembar ba tim macam tiap siapa kali Subroto kau. Lembar ba Mairang terang yo hasil coba orang Muslim. Di Subroto kali kau win ke tournament sebagai Directorate of Sports and Youth Affairs. Kepada Muslim.
lagi district berpihak. Ni kata manus dan kata school, kena kibalik school. Ni ju don't na to district level, langsung kena kibajob pada district level, kilecture ke state level, pada state level ni bajob kilecture ke national level. Kipoy hadu kan national, tingting ke national level ru kindia ada as an international. Balik India mereka as an international, namun bagi dong team di bawah all over India state, lawan state jom dari India, kiwa bersifat tahan Delhi, kebajulan Muslim ha Delhi ha upunai September, tim Muslim hu gindan Delhi ha upunai September hi, di Hamni kalau bagus pak macam Subroto, aku akan tetap sendiri tidak di inviting countries tu, kita orang hanya di kecil akan banyak kun Delhi. Tinggi semua tenat banyak soyeti bah state kejuniru ni lara ega trophy labun state haka national level. Lalu sejak 1978, St. Anthony's kelara ega trophy. Berkum jo kadang ke government boys high secondary school kadang ke St. John Sora sebelah Lahduh trophy nanta ni Dangshin anajar khatlai ko Roy kepada Shillong kalau yo kan Lahduh trophy but ke HDS kalau bagi yo ikut trophy ke HDS secondary school at a national level tentu di international level kemudian ke national level ke international level habang yo kan ikut trophy ada tak kendai HDS secondary school in the boys category. But हमने खेले अपेक्षा का final against Bangladesh खेले अपेक्षा against Bangladesh तो यो अपन राय का trophy चाहिए. देखो ता ni yo अपन राय का trophy ना sports का form हमारे पास football वाला ओए पिंग दम था कि कितना कि दम का start का form कि दम का potential कि तक्षण में तो उसने ni भाई कि कितना ना for directorate of sports लेकिन शिमता हाँ national school के belong above Madhya Pradesh, but हमने रू के Meghalaya के top मकायो champion team हाकी boys category kayo ang pilihan ng Punjab जिला Punjab ते कुछ function organize January गिराम शुक्र एक Hello India Youth Game कन्यारू कुछ कस्ती कजुंगी कमान बाहर देखो क्या reports को पोंगी encourage इतना अंशिमता तुम किन्हीं किरंसान naman kung kinikirinsan higi yo pagkat i-challenge jo kikna reports ko po Sehingga tempat ini bertindak faham naman nakani ka jingla kay football kiyo pun ka jingla nakani ka jingla kay Matharay ng tip kini sila kay kung tunay pi sotho eladi piyo jingla kay iyo nakani ka game naman nakani ka game piyo akan learn one EK piyo learn ka coordination Happen jo ki the communication tapi itu iwe langka bilan ya ka jingya long perlo friendship ki job ne bilan rai ka ta bond ki jo thi ka ton tapi jo thi ki noi la ka ti kum ta bond ki ji kai bilan piyo Allah ki skills ki jo ki ki technique perlo piyo ban learning ba ka ni ka team game ka belong football dengan cepat dia pergi tentang di team हमने job kita rem ngatip baru napi kita poi haru kan level ke dia jing job tu kita baru dengan semua cepat dia pergi itu ke bansha dia nang ne lagan di district cepat dia pergi bagi lecture dia bagi shimanta dapat the spirit of sportsmanship to omong but kunju Kinra ya ke Shillong discipline ke jong t-shirt he Shillong kawai ke jingetli ke jingelong kawai but berarti perform ha haka state level ke belong ha Shillong masa ubanai haka apply kare de angit kem but nakit dok rumiang ye thi iwe berarti minot bagi precision bagi long discipline bagi nyat so khamat akan ke jingela kan jong thi de tangini kitien Leadership